Kablay Pibaro, Shakatup Kubor Jungi, Don Bosco Media Network. Kibat Bakong San Mentakas Ngi Gilong. Enam Ailat ke KHDC Banti Uranium na dom yasiat. Bat da kajingnya lang pa wat uba sostenus ya kadaw kajing jabo kal air haber nihat. Bat mentangi pa syaki kubor bakam benya. We Executive Member ke Khasi Hills Autonomous District Council KHDC ba Paul Soklet hakanok pais ngin riu terik unaitung ulay thu ba ke Executive Committee jong ke KHDC kala UE lingba kilat pathai kubor ya ka jingkren de kinong yalam ke Khasi Students Union halor ka jingtmu ki he saipan jong ke jela kamtam ki badai kinomik mat pai ba berim banthir jaka hadom yasiat ka jaka badon umar po khendau uranium. Uloong banakalian ke Executive Committee jong ke KHDC kan sawat jingtip betikana halor kini kamat. Nalor kata, uloong ru balada ke sorkar ketemu shisha banti ia umar po kendau leni uranium na dom yasiat ke Executive Council kanum ai setia ya ke NOC. Ulapin kan mauru baka VPP kere ke parti ke bayeng persyak baha halor kini kamat. Kumta ke parti kan yai persyak bed hadu mentah. Reflex ni man company ya kan diki bagi lebu tak kajing tak kom kajing ya je ko ngin le kata ngilong open ya kata mo aswa kan le ke bil mangla de pas ka yang doba angin long open ya kata kemal pi mene angin dak baru dik tu kajing tu tan kata kata ban pendek persa ka kendora itu cuma kini sudah mention orang tu kajing kan di kesi no tapi itu cara tulisan keadaan kajing kan keadaan dia beri boleh di cara pasti atau mana kalian konsul kan le inquiry no maka di very sensitive maka di cakap belum tahu ni. Yang pertama ngasui nak lapan kai kubor ba keren hi dikin dalam jaka SNKSU te baka don kata kajing tu banti te kajaka kalau enggak bas khia ka baka bu ya kari bu jam ni kajing maka bakhrau te definitely nak liam jing ka concern ya sawa ding tip alor kan ni le singen nge sa panru mo kajing tip ka baka banya nak kilong jaka sen nak kilong dalam jaka SNKSU ya kemudian kani kajing tu kalau enggak basisha na yang kita kan ya banyak kendu ikan dalam jaka SNKSU bagian panru ikan jangan record ni kecil tip nak yang cukup. Mak inquiry kemudian orang government kalau yang penbuat mah, itu bayi kan, ayo aja jaka sikit. Nung intention ni ketika mining maka ketika jaka tourism ni ketika dan bagi kima pak hendak mah, bagi gurunam. Dan yang pakai BP ketika stan ni isu pemerintah gurunam. Kadang bang hiba ka voice of the people party kedai win ke parti persyak aja ka jinti uranium. Presiden ini badan ada kapor bumpat dan ada VVP ru udah way nak kibala persyak na ya ka jinti uranium akan dikancela ka jinti kemap pila ongin constituent em kan korinya sa naglang jonga ban i ba mitu nge sara mat jong UCM ba ka isi ro ko ke ba ila ban dia ro dikan nalor kani ro ki dalam jaka sengki su ki bala ya kan ni bangun ra ka resolution ba kala don ru ka jing yapu ke jungi ba nak kalian ki nak kam kita temai jong ka kesu ko banyak kendu ingi kum ka isi jong ka KHDC but ngala akitian dia kena sya isi but lesingnya sa bu ki jenglang kini kesini but betul officially sya kinang lam jong ka kesu penyakeran ya kini kimat but kibat kimat kiba kum ka sengka ko banyak kan kan Sekolah tu nak kalian ke UCL nak AMD kadang nak fresh thoughts ka isi ni kan revive yang itu projek ni. Hadu mentah tempat don ni kapat don kan jengto ada kawan sunyi ingin ketat baik kan ini ada persyaratan sama yang perang hiba tak kasih saranya kan isi ujungnya kan ni habang ada persyaratan Menteri Ketenat CNRD kejela ba sosenus soatun hakan riutrik menaitung ula penlong ya kejingelang bekerpang habernihan banwat ikilat kilinti ban penduna ya kejing jabo kal air kabala ketajur ya kipai ba nong shong shnong kini kathat hakini kejingelang kabala long ha MEECL inspection bungalow bernihan la shimenta do chairman ke Meghalaya State Pollution Control Board R Nainamalai Deputy Commissioner Karibhoy Abhishek Saini Superintendent of Police Giri Prasad ke officer na ketenat PWD, MIDC, kinomi khamat na ke Meghalaya Industry bat kentup ya gidukot ke sunjuk kirang ba shnong, bat kinong ilam shnong kathain bernihat. Hakini ke jingilang, ke Meghalaya State Pollution Control Board, bat ki karkhana
Kila penyeng saki de ke slide presentation ban peni halor kejing hiar kejing jabo kale habar nihan bat kilat kilinti ki bayakun ban pendunai kejing jabo kale Lepen pauru bekidon ki kenhun media ki bepersyang benya lambakla ba ke bernihat kede ke jaka bejabot tam kale klem dawat ya kejing shisha. La ailat ru ikinong ilam shnong bikin penpau kejing na kejing jabo kale ka bemi ne ki karkhana. Kimat balapen pau kede kejing syak ta ki pat ba ha kakot ke kia babun ki yo jing pang cancer bat TB. Kejing mi kale basma iutung Bakila kerpat bandonno da ke Regional Office ke Meghalaya State Pollution Control Board bernihat kena bikin la ban pet ban thau ya ke jing jabo jangkal man ke kenta bat man ke sengi. Bat ban wat benya aru nekini ki karkhana ki bapelai ya kal eutung syasahit peneng. Ha kejing kren ha kini kejing elang uba sosene so tunu loong kejing tmu ju kini kelempung kalong ban wat iki daw tenrai jong kejing jabo kal ring men sim ha kini kethan bat ban shem iki daw tenrai nang nu kini kejing jabo kal ring men sim kami ha kini kethan kabelakta ya kekot kekia ki pai ba ulapen kot kumbagalong hi ka bernihat kam dai tang mentah kesin ba kami haka list nam taka kumka jingka snong baja clear tam bada mentasi don hangasaban apan pau je bling don lang I chairman jongka pollution control board idon lang nakaliang I scientist nakang idon liang nakaliang jong ki industry association kipalaya don lang naka nakliang ka ki member nakliang ki joka pollution control board baro nangta kumjuru naki nak MIDC nangta ki nakilang ki line department ki pair ki bedon lang ka kapor nangta khamtam ki sunjuk ki rong ba snong ki ba don hani hapo jang ka bonihat area ki layo banya kren hagbede bat ka jinge hagbede bat ke jing jakhlia ki bami nakini ki industries baro but kladon ki presentation ki ba nakliang ka industries nakaliang ka pollution control board keladon ka precision haba maki keladap ban batai langi baro bata hakni ke jing kren kelami bun sibun ki jing penpau nakaliang ki rangba snong sibun ki jing penpau nakaliang ki baro ki bayadon mentalang hakan ngesngi khamtam hagbede bat ka jing jaklia ki issues bami ka jing penpau glong bahagbede bat ka koi ka khia ba ta ka yakinong snong jong kebanihat hi borok koi bat kumjuru kilami ru kijing kren hagabide bat ka kirai ki bamangi layo banya kerpat bani kren nang ta ban yak industri baro ba ki jaklia baro kimdei ban pelech wa direct bat kumjuru hagabide bat ka jingsma jong ka tedem ka bami nakno ka factory ngimtip enrei ilabu ya ka jingkerpat Syaka pollution control board bakin dan ya ka propose study ban check nakunu ka jingsma kawan bat ya ka jingta hagwede bakane ki jingsma ka ba mi nakini ki industries bat kumjuru iladon kataka nakaleng kami klia pollution control board ilabu iru ya ka committee ringkat bat ki rangba snong nagamenta kumno banangla susu ban monitor hagwede bat ka jingjaklia ka ba mi nakini ki factory bat mila donru kajing kerpat ya ki industries baro ba ki haban follow ya ki rules jong kamiglia pollution control board nangta kladonru kataka jingmut bat karai hakaba ki nuki rangba snong lane ki rupat ba ki basa hakani ka area kila ban shondur kila ban pa ikidur ka complain saka Meghalaya State Pollution Control Board lada badon kino ka jing jaklia ka bami na kini ki factory ki badon hapo jong kene ka area berniat hibro koi jing dawa ki bede bat ka regional office nam ta ban check ya ka pollution hane ko berniat ka jing karpat hi kalong la kamslem ban nginge skam ba na keleng ka sarkar kaba ngia don lang I convince kam ba kini ka office isala ban bu khnang ba kan la ban monitor khamba ringkat ke jing don lang ke staff na ko poshak por na kam ta habide ba kini ka jingmi eki tlem jeklia ki pa ha ba po jong kini ka area ka jungi ban ngalabu ru ga jingkarpat ha ga bide bat ka na ka pollution bat ngi ngan sebu ru ya ka jingtho sa honorable chief minister ban
ban don kataka joint meeting lane kataka inspection hakaba inyo bane kren lang bat kaleng ka Assam side namar ba ki industry si habon nihat kamdei tang haka area jong kami khilia industry si kidon sa Assam re kidon bun bangi kidon ki red kidon ki orange kategori ki bakla bu hakita ki kategori hakaba ili ba kidon sibun hagiweru ki jaka ki ba ki industries ki penmi ya kini kitrem jaklia tengi bu eka ngasebu ya ki jingtho ban karpat honorable chief minister ban shimban ban khot bade ki counterpart Assam na ta ban check ekini ka jingpenmi ya ki industries ya ki trem ki ba jaklia khnang ba kanlong ka jingeta ya ki pa nyong snong namar ba ke area ke bonihat area hi habangi pek kamdei tang ha na ke amdei tang ha ni ke area industries ke hindai baro sedu nane na bonihat sedu sa kenapa ngin iba ki industries ki badan boot site jangka ni ki interstate border kidon ni ki industries ki ba la ban kta ya ka koi ka kya ka ba ki paiba ki nong kidon ha ki ni ki area Bat da kitu ki kubor ngila poi syaka bakut tat haduk beng desyam biang kublai shibon.